Iti nga roti the problem of the day ni Jack. Iti Isabela ngayon na pinauluan iti nakaapal ka manang lenlen. Sagudayan nga roti surat ni Jack. Dear Cousin. Iti day nga gundawan ti nga roden denggen ti panakaibasa ti pakasaritaan ti parikot iti biyag ni pagayam nga nagpailinged itinagan a Jack. Ket kastiwan ti linaon ti surat ni Jack. Dear Cousin Yong. Sagbay man ti amin kablaawang kayo ti naragsak nga aldaw di Taneomars Studio. Kastameten naragsak ka pa nagbibuya dagiti padak nga mangsubsubaybay iti fan page yo nangro nakadigiti programa yo nga letter reading programs. Nga pudno launay nga makaliwliwa makaited adal babaen kadigiti naduma-duma nga pakasaritaan nga ikan biyag. Ket naawis met tiriknak nga mangibinglay ti pakasaritaa Cousin Yong laiti agdama adda anak iti nadagsen na parikot nga kasla pagbababawyak no apay nga nagdakkel launay ti apal ko kani manang ko nga lenlen. Doa kami laeng kani manang lenlen ngagkabsat Cousin Yong sibo di ubing kami talaga nga nasingid kami ti may saken may sanupay ada 5 atawen ti nagbaitan mi. Dakkel ti respeto kini manang ko nga lenlen Cousin Yong. Tasipod idi adan puot ko nariknak ti panang taripato na kanyak. Nariknak ti panangisakit na kanyak. Ngano saan nga masangod datatang ken nanang ni manang ko. Ti mga aywan kanyak, mga asikaso kanyak no kasapulak iti idi no jak pay kabayalan iti may sa abanag iso ti tumulong kanyak. Kadi di ba nagdakkel mi ken manang lenlen dito nga nay matangak amin nga nagbaliwan ti biyag mi nagbaliwan ti ugali mi ngem di sana pulos nagbaliw ket ti kinasinged mi nga agkabsat ket daydayamen launay dagiti dadakkel mi dayti nga kinasinged mi ken manang lenlen kading keddeng ko iti bagik nga anyaman ti mapaspasama anyaman ken sa dinuman ti pagturungan ti biyag ni manang lenlen ket ti kayat ko sumursuro taktulata ket anyaman nga pagbalinan na ti kayat ko isunto met ti pagbalina iso nga di agad adal kamin Cousin Yong gaputa kayat ko launay nga tuladen ni manang ko no anyat kurso nga inala na idi kolehiyo inkedeng kon uray no manupe atawen ti urayek nga isunto met iti-itik ko inton siyak ti agkolehiyo. Agingga nga nadamag ko Cousin Yong wenno naamuak kanimpod no mismo kanyak ni manang lenlen nga addan kaayan-ayat na idi tagbasbasa iti kolehiyo. Ket ditan nga kaslang kinontranak ni manang idita ibagaken ko ana nga ti kayat ko kaskan manang ko maadda anak umet ti boyfriend. Ay. Ala, ma-appreciate ko detan aramidem ading ko Jack. Ngano anyaman ti ugali ti kayat mo isumet ti ugalim. No anya ti hilig ko isumet ti hilig mo. Ket no anya ita ti kurso nga alalaek iti kolehiyo ket isuntubot ti alaem no inton sikat ti agkolehiyo. Okay mo't king kamanang saan ka di? Okay la kanyak. Natalged tiriknak nga napintas to ti turong ti biyag mo gaputa ti kayat ko magunod ko digiti arapaap ko iti biyag dagiti arapaap danahan ng kintatang ket ti kayat ko
No, anyan to man iti magunod kong arapaap ko. Gunodem to met. Kat apengor nga paritanak nga maki-boyfriend manang. Ubing ka pa'y ading ko. Ada ka pala iti sekundarya. Kat apengor si ka manang. Sana bali Tasyak, agbasbasa ako niti kolehiyo, ken maysa, adan nakam ko. Adamot nakam kun manang, kunamla dayta. Mm, responsable ako sa nakasking ka. Ubing ka pa eh. No, duma, medyo ubing-ubing ti panunot mo. Saan met amanang, anya nga saan? Agpay sumat. Ken maysa, adan trabaho ni manong mo. Ni Manong Ilyong, adda natalgad nga trabaho ng tinobyo. Iso nga pacheck, nga dinakbaybayan, ken saan mi ipalubos nga agbalin nga sa gabal, deti nga agbalin nga lapad, deti ayan-ayat mi para iti pa nagturpos ko iti kolehiyo. Ken para iti pa nang gunod ko kadigiti arapaap ko iti biyag. Ken no kayat mo ti makinobyon to, urayom mo't nga agkolehiyo ka. Ken siyak, uray no agbasbasa amumot nga agpart-part time mangmanggitak tapno no matulungak mo't ti bagbagik para iti panagbasak. Tamok nga saan nga kabailan dananang kintatang nga maitud amin nga kasapulak iti panagbasak. Ket sika, mangnamnama kala kada tatang kinanang. Pasaray mangtudak mo't king ka. Unang ket kung ti maadan iti boyfriend nakasking ka manang. Anya launay ayat ti apalam. Ket nagwapo di boyfriend mo manang. Ni Ilyong? Talaga amit. Dapay kalid na. Saan nga gapot ada kalid na kat gwapon. Aping nga kinayat mo manang. Saan nga di langan at kinayat ko kini Ilyong ading ko. Kastan tumatikait ko nga aramidem. Tiyan niya manang. Ano, agkanobyo kan tuman. Saan ka nga gibasar iti langana. Iti pisikal. Nga aspeto. Saan mo nga kitain ti langana ti itsura na. Anya nga rod manang, ti ugali na. No kasanot pa ng tratar na king ka. No napud numad lang ti panagayat na king ka, nga saan nakapulos nga isukat iti sabali. Kit kasi nga rod ti kayat ko manang, uwan angim ubing ka pa'y anak ading ko. Sige manang, maawatan kan, nasayaat no kasta. Ngayon basta manang to no karitsak, mabalinak to ag boyfrienden. Alakit at daking ka basta lakit di responsable kang kinanakim kan. Ken, ada di ti limitasyon na. Uwin manang. Ken ti kahit ko manang, kas laki ni Manong Ilyong to ti boyfriend ko. Saan lang nga gwapo. Nasingpet pe ako nam. Mala, adulat ta dita Naskan nga, sumapul ka, idikas ki ni Manong mo nga Ilyong. Uwin manang. Natudyo ak nga anak, ken natudyo ak mat nga kabsat. Wenno natudyo ak nga ading gaputa. No anya ti ingkarik ken ni manang nga urayak nga kolehiyo ak nga agbalin nga responsable ak iti bagi. Ket kasta tinaramid ko, tinungpal ko ket maragsakan ni manang. Ket idi maadaan ako ni ti boyfriend. Agtab trabaho met idin ni manang ko gaputa nakaturpusen iti panagadal na. Ken addan natalged a trabaho na. Ket naragsak da latta ken ni Manong Ilyong. Ket tultulagen dan ti kasarda. Alla manang, no agkasar kayon ton ken Manong Ilyong. Panawan na kami itong karutin kini nanang ken tatang. Saan nga adayo nga mapasamak dayta? Angem saan nga kayat saan na kaya't asawen nga umadayo kami, wenno makisina kami, kini Manong mo nga Ilyong, akit saan ta kami ito na makita? Ikayat yu sawen manang, kanahin kayat talat nga umay dito balay. Kituan Numan nagbalay kami, asidiglaing dito balay tayo, dito family house tayo. Day tamot ti kayat di Manong mo nga Ilyong, tadi na kayat, nga mayadayo, kada kayo nga pamilya. Nagsayaat nga talaga ni Manong Ilyong, manang. Nakaswer-swerte ka. Saan nga kinaswerte dayta? Ipatpatig mi titunggal maysa. Kasta ko kumamat. Kada tanobyom. Apay. Apay, saan ka di nga napudot panagayat ni Rikrikeng ka?
sa amamat manang. Angem, kasla saan ko ngamin makitkita, dagiti addakin manong ilyong kinirik-rik. Anya ti kahit masawen. Kasano, manipod idi agnobyo kayo palaeng. Nobyo pala ni manong ilyong. Nakasagsagot king ka. Igatangan na ka kadagiti ka sa pulam. Igatangan na ka iti sabong. Makmakan. Arwaten. Kanayong kay nga rumor mapanagdate. Gagangay laing at da trabaho idin ni manong mo nga ilyong. Kat nirikrik nga nobyong kat padam nga sa manang. Ti amok no kasyemot nirikrik. Angim nasayat mo nirikrik manang. Wen kasinyong mangrugrugi idin nga kasla agbalawak. Inaramid kumot amin nga inaramid ni manang ko. Idi nakinobyo akon, idi adda ako iti kolehiyo. Kaslang deti expectation ko ket na nga to. Ti tinagbalin nga standard ko ket ti nobyo ni manang ko nga ni manong ilyong. Ket anyaman digiti nakitkitak idi nga inararamid di manong ilyong ken ni manang manang lenlen. Ti kayat ko ket isumot ti aramidin na kanya. Ang maawatak met ket di manang ko gaputapod no met ti kunana. Dakkel ti nagdiferensyaan da manong ilyong nga nobyo na ken ni Rikrik nga nobyo. Taagpadpada kami palaeng agad adal ken ni Rikrik. Ang maawamat ti makunak ken kuana ta adaman digiti pagapaan mi, adaman digiti saan mi pagkinawatan, tanududuma, no dati expectation ko ket saan na nga ma-reach, hana ma-meet, hana maitid, maipaay kanya. Dagiti ko manamnamaag nga aramidin na kanya, kas makitkita nga aramidin ni manong ilyong kinimanang ko nga lenlen. Ket medyo agpauyo ket deta ti paamino kwa angem amo na ti mangay ayo. Tano ambunan nga maditirik na, umaynak mat ay aywen. Agingga nga nagsikog ni manang lenlen ket ditan nga nagtulagdan kini manong ilyong ti panagkasarda imay dapayen dimanon dagiti partido ni manong ilyong ket talaga nga nasaya at ti pamilya nga naggapuan ni manong ilyong iso nga saan nga saan nga naka antanganan saan nga nakakaskas daaw nga kasi mo kinasaya at ni manong ilyong nang runa iti panang tratar na kinimanang ko nga kurang na lang ang pagbalinan na nga prinsesa pagbalinan nanton nga reyna inton makapagkalaysada kat dahi nga rod tinapasamak kasinyong nagkasarda manong ilyong kinimanang lenlen kat umapapalak kunak grabe kas laray na nga talaga ti tratar ni manong ilyong kinimanang ko ket kunak iti bagik ket ko kas tanto ti panang tratar ni Rikrik kanya agingga nga iti maysa nga rabii imbagta pinalubusan da ka nga sumurot kanyak iti kasto nga oras ti kinagpaisuan na Rikrik sa anak nga nagpakada di balay. Ha? Anya di kahit mo sawen? Saan ka di nga stricto da? Nagitinagan ka? Nang runa kinimanang mo. Nga saan na kayo palubos nga? Sumurot ka kanya. Itikasto nga. Rabi Iso nga rod. Diyak imbagbagakin ko ana. Anya? Kasla apalak unay ni manang. Apay. Bayat iti panaglabas ti panahon. Bayat iti panagsikog na. Makitak ti panagayat ni manong ilyong kenkwana. As-asikaswan na. Itid na amin na kayat na. Iserbian na. Gagangay laing at agasawa da nga rod. Supay kat apay sika. Kahit mo ka din ti agasawa. Saan ko matimbaga ti kasta Rikrik? Impunak lang.
Kaya't kumot nga mapadasan mo dagiti mapadpadasan ni manang. Kahit kumot amarik na nga ti matratarak mo da kaslakit manang kasla prinsesa, kasla reyna. Pasensya ka na. Agpadpadadamot pa lang agad adal. Angem adan to dumteng to ti panahon nga agasawa tanto mo. Nagbayag mo't kami ti panahon. May sala at awanin, agturpos tanto nga duwan, anusan ta lang. Angem, di ka adi maragsakan nga si Murotaking ka? Ay, madanaganak lang para king ka. Amang ano sa pulinda ka, ung tanda ka. Makamuak tulatan agpambareng. Ibagak tulatan, nga na-drain ti baterya ti cellphone ko. Ha? Anya ti kahit mo sawan? Saan ka di nga? Nabayagan nga kidkid dawim kanyak? Nga ipaay kon ti kinababae king ka? Rick? Ha? Ay, kwa. Wan. Jack. Oh. Nakasagana akon. Ha? Anya? Kunak, nakasagana akon nga mangipaay ti kinababae king ka. Talaga, Jack? Wen. Agyaman agno kasta. Oh, anya pa nga urahin ta. Intan. Sige, ngim saan nga jabalay. Kwa. Sige, dyan ang tabalayin. Makabuak tumuteng agpambar katatatang gananang ko. Apeng agtigtagargar ka. Jack. Ay, kwa. Siyempre, awan pa itipadas ko. Damok pa ilada ito nukas ta. Siyakti mo na nga lalaki nga. Kitsi kamati mo na nga boyfriend ko. Kung sapay ko maata, dinakto di to pasakit ang tinakim ko. Di naktuluklukwan. Ang mga numaalam ti kayat mo, ay saan? Saan na mapasamak dita? Ang sigurado ka din. Ang mga numaamon na damanang mo. Ang mga kagurada ka. Baka pati siya kagurada. Baka di danton. Baka supyatin danton ti relasyon ta. Makaamon dita. Basta. Nakaikad din ako, Rick. Nakasagana ako nga mangipaay ti amin ko keng ka. Ha? Sige. Urit ha. Naturugan na tatangkin nanang. Sigurado ka? Umiyang ka dito makaamuak tulatan. Makaamuak to ngagpambar agrason. Ije balay. Sige. Rugyan tagarodan, Jack. Sige. Kasano ka di? Siyak di makamo. Kastoy. Kastoy. Medyo tuladem ti raramitek. Iyo nga pumat kita bibig mo. Ken irwar mo tadilam. Tagay ayam da iti dilak. Jack. Ipatpatig ka unay. Ipatpatig ka na unay. Rick. Angin. Ipagpakaw na akong Jack. Nasakit no damong ano samlahe? Anya? Dati aramitin ta kunak. Masaktan ka. Tadamom. Angin, inton agangay. Santon nga nasakit.
naganas ton. Nakasagana ak mangibtor ti sakit na para kay Rick. Talaga? Rugyan ta kiti. Tapno malpasen. Ha? Sige. Rick. Nasakit ka di? Anong sakit na, Rick? Sige. Sige. Anong samlaeng? Nakagudwan. Simrek te gudwanan. Alwada, makagat mo ta, bibig mo. Daytoy. Anya dayta? Lupot. Busa lang ta bibig mo. Wano saan, isuti kagatem. Aguri ka. Dayta natan. Awan ti magawat ko nga sa baling nga lupot. Anya dayta? Timid beef mo dayto eh. Uy, nadalos dayta. Ako mo sa balin. Nadaldalos dayta nga meta ules. Dayta ules. Siguro makabulan nga di nalablabaan. Sige, dito lang ta brief mo nga ruden. Ti amalak kin kagatek. Sige. Kagatek. Nakasagana kan. Gulpi klatan. Tapno mamaminsan ti sakit na. Simrekan Jack. Ano sam sakit na? Inayadag lahat. Ano sam? Ito na agangay. Naganas ton. Ano sam lang? Jack. Rick. Uyugan nak nga ta. Anya, papalanta. Sa din no. Enta ko may ti doktor. Ha? Amay, ada ka di sakit mo? Madi ka di magbagim? Madi ka di tiritam? Ibagang kuma, anya sakit mo? Maululawak nga nga kanayon. Kanayon nak ngagduldul o. Ha? Ay, amangan mo't no, agpipuyat ka, iso nga, maululaw ka. Wano, ada siguro, nakan mo nga madi, iso nga, agduldulo ka. Kumaa, isulaang. Ang atap ko kat, anya. Agdadagsang na. Ha? Anya? Masikugak saan, Rick. Ang Diyos ko, anya taramidik. Ha? Akit? Dahil titikong ko na ako. Agkasartahan. Anya? Agasawa tamat. Ang saan tabi nga nakaturpos. Kit mabalin talat tamat. Ituloy tanto Ituloy ko ito nung makaanak ka. Ha? Kasanor da. Nagitidadakil mo. Ni manang mo. Imbagam ka di katakwadan. Amuda ka din ti kasasaad mo. Saan pa eh? Diyak ka rin amo no kasanok nga ibaga katakwada. So nga mabalin. Ilimid ko pilain. Datalat baka amo. Angin. Manula bulanin. Aglipas iti school year. Kat, ilimang kulatan.
Anya? Basta, bahala na, makamuditan. Tinasisita saan nga maamon da manang. Sigurado laki di nga maluksaw ni manang ko kanyag. Ah, no ape ngamin nga di tanagan anad. No ape ngamin nga idi napadasan tan. Sa pulsa-pulin tan. Naimas mo't ngamin. Wen angin ni kasanungot ita. Inimas na mat, inimas na, inimas na tamot ita. Kasanong pengarod, di pa nag-adalta. Ituloy talata. Maaklon tumit siguro dananang kinitatang nang runa kinimanang. Ito, basta makaamuditan. Mm. Oh, abay di ka ibusin talabay mo? Jack? Ha? Manang? Awan ti ganas ko amangan manang. Ay, itaman pa eh. Madlaw ko. Kadagiti naglabas nga aldaw. Basta umayak dito'y balay. Basta umayak makilanglang nga mangan kada kayo. Kanayin nga. Awan ti ganay gay mo. Kenkas lang. Masakit ka kadi? Manang? Apikas lang masaksakit ka. Kendi kita matam. Apikas na. Asla ka lamang puyatan na kanayon. Kuha. Diyak lang makaturturog ka po taado digiti requirements mi di eskwela, manang. Kitam tabagim Amangan mat no, mabaybay am ta salunat mo. Gapula ti panagpuypuyat mo. Di kita project yo kada requirements yo ta eskwela. Mabalin mo mat nga itantanda kita. Aramidem iti nasapsapa tapno di ka mapuyatan. Saan nga kasta tilangam? Oh, alakwen. Kuha manang. Adala siguro madinganakan ko iti bigat. Kitayam Ken maysa. Api nga kastamot ti panagbadbado mon. Manang? Da kita mat nalalawang nga t-shirt ti pagbadbadom. Ha? Kuha. Mas komportable nga min manang. Sa bagay. Saan kamot nga kasta idi? Saan kamot nga na nga gusar iti t-shirt? Mahilig ka nga gusar ka digiti na fit nga badbado. Awan lang manang. Feel ko lang ti agsot iti nalalawang nga t-shirt. Mala. Anadam ati salunat mo. Tapno di kasta. Saan nga madadaal dita bagim? Nang runa. Dandali ka nagturpos may sa tawon laeng yan. Agradwar ka rin ti kolehiyo. Uun manang. Adda dagiti gundaway kasinyo nga makaibagbagain akon kini manang. Ang numanen agsanod tiriknak. Ta sigurado lakit di nga maluksaw isuna iti anyaman nga ipudnok ken kuana. Maluksaw numamuanan ti kasasaad ko. Numabalbalin jak kayat nga maluksaw ni manang ko kanya. Ang tilaengen namnamaag nga maaklondan to ti kasasaad ko nang runain to no mapaneknikanda nga napudno ti panagayat ni Rikrik kanya nga urean niya inapaspasamak ure no nagbidot kami ure no nagsikugak nga nasapa nga jakpay nalpas ti panagbasak maawatan dan to ken maaklon da kamin to. Iso nga prenesure ko ni Rikrik kaday ta nga banag kasinyo. Anya? Anya tiket mo sa uwan? Anya nga tanog trabaho ka. Mangsapol ka iti panggedam tapno no ti kastakit. Makitan to madamanan ko nga. Di nak to mabaybayan. Nga mabiyag nak to ken ti agbaling nga anak ta. Unang agmasbasak mat pailaan.
Saan ka di nga dat abroad ni mother mo? Dumawat ka nga tayo ti pagpuunam, tag negosyo ka, bayad nagbasbasa ka. Ape, aya. Baka mat no, jak, may iulot ti panagbasak no, ag negosyo ak. Tap nang rul, adda pang gadam. Sigurado laki di nga, maluksaw damanan ko no. Padak mo lang nga estudyante ti. Tinakasikog kanya. Wala, kita ikto. Kita ikto no, babalin nga, mastrikan nga, negosyo dita. Kin may sa, api nga, anya, sipo di dinamo nga masikugak. Jak pa nangig nga, kinumusta na. Ha? Di mo mala dinak mala kumustaan no, anyat marikrik na. Ay, kwa, ay, kanayon ta matagkita. Win dati ko mamot, uray saan ko ibagbagang ko. Anya, igatangan nak itimakan. Among matigati paborito ka makan. Kasta kami aramidin ni Manong Ilyong kini Manang Lenlen. Kaya usawan, aginaw kan? Tsaka mo no, aginaw ako. Basta, kin may isa, uri no masikog ni Manang idin. Kanahin dalat ta rumrumwar mapanagdedate. Kano sumangpud da. Nagaduman ng tiginat gatang ni Manong Ilyong para kay ni Manang Lenlen. Ha? Una ta, ada mo trabaho ni Manong Ilyong. Katsyak, awan mo. So nga rin nagtrabaho ka. Narigat ti kasta. Lalo ka, agbasbasa ta. Agpanunot takit di itiwagas. Nga maipudnutan mo kada manang mo, kada tatangkin nanang mo, ti kasasaad mo, nga saan da ka kagura, nga maklon da ta. Sige, agpanunutak to, no kasano. Ay, Jack. Ay, nang. Ipak ni man di gito anak ko, taapay nga, nakabaybayag i-JCR dagito yan. Ha? Dagito'y napkin mo nga pundom ijay. Di mo't may ibaws. Anya? Dagito'y napkin mo kunak. Di mo't makiskisa yan. Manon abulan nga adda dita CR tayo. Ha? Ay, idulin mo, no? Di mo usarain. Agi kabil kagi. Agi pundo-pundo ka tinapkin mo di tabanyaw. Di ka mo't usarain. Sa bali mo ti usarain. Ha? Aguray ka man. Nang malagip ko man. Un nga agpaisaw. Ano di dyan, anang? Apay nga di mo't makiskis sayan dagito nga napking. Apay nga di mo usaren dagito anak ko. Ha? Wah. Ay, agpudno ka man kanyak. Kaano tinaudi nga pa nagreglam? Ha? Awa. Binulan ak mo nagregla, nanang. Ay, agpudno ka, saan ka sweet kanyak? Hanggang gululbud kanyak. Ay, malagip kaun. Apay nga tanga, di maksayan da ito napkin mo kunak. Siguro akad di mo kasapulan. Ta saan ka nga agregreglan? Pudno ka de? Ha? Masikog ka di Jack. Nang, masikog ka. Ibagam kanyak. Nang, saan niyo kumapilang ibagbaga kini Manang Lenlen? At niya, nukas tapod no nga masikog ka. Jack. Nanang bakawanin da ko, ma. Oh, apay di ka maun-uni.
Apay. Minta nagawitan. Apay. Hindi mo ka di kaya titapay paspasyar. Saan? Nawalan na ako ni Tiganas. Apay maninaya. Dati ka di ba nin... Apay ka kasla Jack Marik na nga. Jack Marik na nga. Isakit na. Anya tiket mo sa akin. Deta ka manin. Subro ka manin. Kaya nagpeso nga, trik-trik. Amo mga masikugak. Kasla walaking ka. Anya. Apay nga nasa umti kasta. Kitwen tanimanong ilyong, hindi masikog ni manang ko. Kurang nalaeng ka, mabalin ka sa kruyen na ni manang ko, tadi na kahit nga mapadnog ka magmag na. Napadnog ka magmagnan. Sakit. Ay na. Basta, agawid tan. Ada dagiti gundaway kasinyong nakasla masurunak o masurunak kinirikrik ori awan itirason na ta aklunek aminek nga ikumkumparak ni Rikrik nga boyfriend ko kay ni Manong Ilyong nga asawa ni manang ko. Bayat ti panaglabas dagiti aldaw, bulan, dimtengen ti panagpasngay ni manang Lenlen. Ket dituyen kasinyo nga nakaragragsak ni manang ko. Nagpasngay ni manang ko nga di na amo nga masikugak ta inlimed mi kininanang nagpakpakaasya kininanang nga sa siyak tumitlaing ti mangipudno kini manang ko. Diyak ngamin kayat nga ma-stress ni manang ko bayat hindi pa nagsikug na. Kaya't gabuta nagpasngayan ni manang nas kayo nga ipudnok ken kuana ti amin. Ay na, nakagasgasat nga talaga ni manang Lenlen. Ta idi nagpasngay ni manang Lenlen numapanak iti balayda ken ni Manong Ilyong makitak ti panangistimar ni Manong Ilyong ken kuana. Makita ti espesyal nga panang tratar ni Manong ken kuana. Gaputa na cesarian ni Manang Lenlen ni Manong Ilyong ti mga asikaso ken kuana idasaran na ti makan ni manang ko. Digusen na pay ni manang ko kasin. Ito na aganakak Rikrik. Abay. Digusen naktumat anya? Apay, ka digusin ka. Di mo ka di amo tagdigos. Saan man ang siyempre, nakapsutak tupay. Ang kaso lang nga masisaryanak kaslakit manang Lenlen. Ket siyempre, siyempre, nasakit yung sugat mo kwa. Jak mabalin agkumog. Iso nga, digusin naktumot. Manong Ilyong digusan na ni manang Lenlen. Anya? Kwa. Wala nung masesaryan ka ang no normal, kaya mo siguro agdigos. Ure normal, no madit bagbagik, digusan na. Kituwi nga, no talaga nga napudno panagayat mo kanya. Ken, ijam di kita barkada mo, no gasawatan. Apay, ni Manong Ilyong kadi, inidyan nan ti barkada na. Di daduma, dagiti barkada na nga dagiti barkada na nga nasisingpat mat apada na akit iso ti kadkadwa na lata. Ket ko sawan digiti kadkadwa nga tirong-tirong, tsaka digi jay, ijam digi jayen. Digiti mamartek nga awan turong ti biag na, ijam dagi jay. Tuladim ni Manong Ilyong. Digiti susurutan na nga kakadwa na, digiti pada na madlang nga nasisingpat. Digiti grupo da nga tumultulong da iti pada da nga tao. Digiti pada da lang responsable nga lalaki nga tattao.
Digiti napudnumat ti panagayad na kadagiti asawa da kasjay. Ha, uwan. I-jump to dagiti barkada mo nga, kunam lang no, nagugwapo da. Aw mat kwarkwartada. Ha, unay ka mo kanayo naklay kumkumparan. Basta. Dimtengen ti aldaw nga panangipudnok ken manang lenlen ti kasasaad ko kasin yung jaka mo no anyat agbalin nga reaksyon na ang tinasayaat nakaanak isunan ket uray no maamuan naman ti kasasaad ko ket makapungtot saan nga makaapektar pay iti anak na. Ket dituyen nga impudnok ken manang lenlen kasin yung ket kas tininamnamak, kas taunay ti luksaw na, anya. Kung naktupay kat, adda atap ko idin. Ngim sa anak lang nga nagsasao. Tano mabalbalin jak kayat nga maistresak. Gapo tama si kuga kidi. Isumot lang nga nagbadbado kay tinalalawa. Tapno no mailingid mo kanyak. Manang. Sikamot nanang, amom gaya man. Ay na, anak ko, maawatak no, kagura nak manang pinanunot kumutlang ti kasasaad mo. Uray pa eh. Api namin, ading ko, api nga nagpasikog ka, din to nga nagkarikamot kanyak. Nga ilipas mo pelat panagadal mo. Bakawanin nagmanang. Nailawan kami kiniligilig. Nailawan? Tikid di ibagam. Di ka lang napanunot nga nasaya at hindi ka lang nakaura yun. Kaya't ko lang amin mo't nga agbalin nga kasking ka. Anya tikid mo sawain. No talaga kaya't mo't agbalin na kas kanyak. Ilipas mo kung mapalat pa nag-aadal mo. Mana, nasaka lang nag-asawa. Idi adan na talaga na trabaho. Nga kas kanyak. Manang, nag-asawa ka man. Di adamot na talaga na trabaho na kinresponsable. Kitagpada kay mat kinirikrik. Nga estudyante laeng. Agbasbasa kay pelaeng. Mangnamnama kay pela kadagay dinatakilyo. Anya ko ita. Anang ituloy ko to. Manat pa nagbasa ko. Wala. Nga maading ko. Agarak ka kasta. Ubing ka pa eh. Kumaman Kumaman no. Mabiyag na kata. Mabiyag na kata na kasi cooking ka. Karigatan mi mana. Karigatan nyo. Ay na anak. Ay na ading ko narigat ti biyag. Narigat ti biyag ti agasawa na sapa. Narigat ti biyag ita. Numaadaan ka ti anak kakastang awang matipanggadan nyo. Awang matirurnong nyo. Kaasin tulata ubing. Di yun napanunod da ita. Anyalat pinanpanunod yun. Ay, mas magngari. Anya. Apay. Naimas launay. Apay. Di ka din naimasan kin manong yung ilyong. Kasin yung maawatak ni manang no kasano no apeng akagura na no man na isaad na digati madi nga na isawang na kanya. Talaga nga deserve ko met. Mamuk nga sa anak tumadla matiis ni manang ko kasin. Amok nga maaklo ng tumadlaang ti amin. Manon nga aldaw nga di nakpagpagon niya ni manang ko ket talaga nga kaslaag ko piti barukong ko. Kakayat ko kumanga kasarita ni manang di nakmut sungsong batan, di nakmut pagpagon yan. Di nakmut panpansinin. Naala anak ko, ano samlat tati mga ayok manang mong alenlen ta talaga nga na-disappoint isunaking ka. Tadakkel mo ti arapaap na king ka. Isong harod nga ison tinangituloy nangipaay dagiti kasapula iti panagbasam.
Apay mo namin anak ka. Nanang. Naimas mat ngamin nanang. Anya. Ang angaw ko lang day jayan kasin ang empty kinapudno na at dadagiti gundaway nga agbabawi ak. Nga mawanan ti maramidak no di ti aklonek ti kasasaad ko itagdama. Kaya di karkararag ko nga sapay ko ma. Tatong palen to ni Rikrik dagiti Karina nga dinakto baybayan. Kasin yung anya ti rumbeng aramidek. Tapno no, maisardeng kun ti panang kumparak kiti Rikrik iti asawa ni manang ko. Tapno no ti kastagat sa anak nga mangnamnama iti nangato unay. Tapno sa anak nga mapaay no saan nga maipaay man no maitid kanyak ni Rikrik dagiti apalak launay kini manang ko. Kaya't kung tumatlayan nga ituloy ti panagbasak kasin yung ang madudagitag ko na nga nalakalat agsao. Gabuta, awan to kanon ti gundaway ko nga agbasa o nagsubli ti panagadal ko. Gabuta, ure kano malpasak to nga aganak, ure nun maipasngay konton ti anak mi kani Rikrik. Siyempre, agawirak to. Padakkelek to ti anak ko. Bakit mo ito ni nanang? Asinungor ko mang timawir ti anak ko no di siyak matlaeng. Idi da ito nga napasama kanya kasin yung kayat ko nga ipaneknek kada nanang, kada tatang, kanimanang ko nga uray no nagbiddutak. Uray no na ilaw anak ket aramidek ti amin. Tapno agbalinak tulat nga proud nga anak kadagatang ken nanang. Kaya nagbalintumet na proud kanyak ni manang ko. Dahil di nga ron ti bakabuklan, ti bakasarita kasin yung ket agkidawak man ti balakad yo. Ita nga mangrugrugi kami ken ni Rikrik. Anya di kiti rumbeng nga liklikan mi, anya di kiti rumbeng nga ramiden mi, tapno na uray no, iti kastoy nga kinaubing mi, nga agpadpada kami pala nga agad adal, ket agbalin kam tulat nga naragsak nga agasawa, ket agbalin tumet nga naragsak, ti agbalin nga pamilya mi. Agyaman naglaunay ti anos mo kasinyo, nga nangibasa ken nang tedbiag ti pakasaritaak, kadagiti padak, nga nailawan, kaya tayo daytoy. More power to your program kasinyong and God bless everyone. Sabi ko mata na ibati na nga adal dati surat ko. Tuyag problema pagaya mo, Jack iti Isabela.